المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Allah'ım ушул Кыргыз элибизде, Кыргыз Республикабызда, өзүбүздүн мамлекетибизде Аллахым бардык балелердин бардык апаттардан сактагын я Rabbi. Өзүңө гана суранабыз, өзүңө гана жалынабыз я Rabbi. Бизди эч кимге муктаж кыла көрбөгүн я Rabbi. Бизди пендеге муктаж кыла көрбөгүн я Rabbi. Я Rabbi, өзүңө жалынып, жалбарып суранабыз я Rabbi. Бизди эч кимге муктаж кылбагын я Rabbi. Ya Rabbi, şu mekkenimizge birimlik bergin ya Rabbi, ıntamak bergin ya Rabbi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın negizinde yaşığı bardığımıza tavfiq bergin ya Rabbi. Ya Rabbi, şu elimde küygön, cerimde küygön ya Rabbi. Sadır Japarov ya Rabbi, al calgız emez ya Rabbi. Anın artında uşunca el duradı ya Rabbi, anın koldavuşusu sensin ya Rabbi. Senin özün jardan beri turgamızdan hiç kim ağa toz kaldı kılamadı ya Rabbi. Oşanlıktan ya Rabbi, biz özümüzün Sadır Japarov, özümüzün uluz ya Rabbi, biz sana tapşırdık ya Rabbi. Özüne Allah'ın düşmanı, ağa karşı çıkanlarga özünce çitir bolgun ya Rabbi. Ya Rabbi, hakikatta sağa gana suyunabız, senden gana soranabız ya Rabbi. Ya Rabbi, uşul okulgan Kur'andardın sobunu ya Rabbi. Sadır Japarov'tun atasına, Canan'ın kayıç bolgan apasına, Canan'ın balasına, ya Rabbi menin 19 yaştagı şomçunaktay dosumdun arabagına bağışladık ya Rabbi. Ya Rabbi, oşolardın jatkan jerlerini cennettan kılgın ya Rabbi. Kabrını nurlu kılgın ya Rabbi. Ya Rabbi, oşolardın ya Allah, Kırgız elini ya Allah, menin dosum ya Allah. Batırlarca can verdi ya Allah. Menin dosum ya Rabbi, oşolar kayradan birlikte kelişince can verdi ya Rabbi. Ya Rabbi, özüne calım gana suranarız ya Rabbi. Bardığımızga iman, hidayet bergin ya Rabbi. Ya Allah, bizde өлкөбүздү satkanlardı, doğuşunu satkanlardı özüne tapşırdık ya Rabbi. Taqdırında hidayet var, jok bola turganбыз, oşolarga hidayet bergin ya Rabbi. Taqdırında hidayet bolsa jok kılgın ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Amin amin amin. Rahmat. Keyingi sözü Rahmat, densoğluklar. Keyingi sözü bizden jaş kızımız özünün dagы bir çındığın var deydi.